kitela wa chorno enu ni ngate mo ken mai kere ruoma na mal kono Archbishop Janan Elom kono window ngate mo ken mai kere dok ti mo Professor Donga duchu gin magitimo no tima ura meru kitwano enu ti remuwa meru mort mana chwede no mina wa enu chino wiwa no cha willa ga ye wa do dong dan ma dong wa kera dong wa dong petek dong yerwa chi en uchoyo wa uyino wa do di pe dong mo pa ma putie dong mo pa ma putie chi do miro wan wen wa bin me nyura wa be yille kwere me rocho pa jo wa bene tien lok mu wego piere tenga da ni wan wen wa gok ma gikini die ba wora rione ngiti ka ti mate we bulu gu betie we lo ti kwan gu betie pingo pe lo ti kwan no me ka me no kwan ne ye kala chien petit mate ma lo punye ne go temo piero ki quere ma enti quere ero karma bad da ki primary atamani rekon yurni enen chalo loy le mune Uganda long ni kare enu benama adario okay kare enu me gere me a ki primary be chiri senior chido we okay gamo any school lo geluni King's College Buddo mate Buganda ti Kampala eno kwano senior chiel ni o senior ngwen I Buddo rekode kunu tie ma chiel ma wacheko ka donki Buddo eno chero ka kwano senior bit ki senior bichiel school ma geluni Nabu Male matie I Bugisu ka ngedo chero makere ki makere eno kwano chiek ka nere kare eno ni no puri lok be Gil presidency tie an pati kare kale chiga boy no kono be Gil president me makere ene kare ma chero makere uno jebi putie ma ngaru ma pe wache no kono eno beri kin jo ma wa ki bot wa kan ma go do Gil president de ni ma no tio kwan ne endo chao ti ma chalo pilida o ti kila pilida mu yuek mo da ma ki bot wa kan di James Obolo Chola ma ki padiba ero be la punya bere makere tar mo mar ye ga da ero tiu e dulbe palo jobe pilida me enuni dan ma charo me go kadaga beru tiu kunu dan ma por guti kunu kala chiendong ero bere ki dul ti ma mege la chien ero chire orketo cheke karma ge tiga cho pen chek me Uganda la chien ero bere minister e Roma part par bere minister for Northern Uganda bere minister me state for foreign affairs and dong mod mori ki mero ki yelo en me dola lub ko la ngol ko madit malo duchu unyo deputy chief justice kai nge dong ero do chief justice meru kid ma kwone metit ki kwano wor kwere endo gin ma wero chiga moy pere teken enya mukwa la chuyo mire mod ma dit ba mod me riero mod me kwere man me anyualini kwere man me no ki wang oni mege pong ma robli prop pe eno keken en dano nero pol kare ka chingate mondo wow ya beki kwan pa mono yille malo pol kare jemmi ma pajo te kwaro history kit mewa woro ki ruenyo odo pe bor chiga boy biana lama erja la kala tue mo tiga duwere ni ene chiga boy ene mo tiga timo man pia chuli mero pia takto twal kibere amira wat komani inero meno kirma luwara rio go wajo kon watemo kitek waduju me wero jeme mo kane o be chale chawa go ga deg go ga ngwen go ga bi bere chia bichiel peching ba ja pechia rio kono wan chat kono wati chu kono wa ki gangwa kono wan boda kono wan ngo kong ni na chieli picha mo ne di ni wajal kong dano weng gubin iba Caribbean we ba nyurgi ma pek bor we lobo ni a churi kala putie wor ke kam ding adada
woro kile wiwa wa kombeli fura chuli bukere pegi mir ki neni gira chuli wa nuwe wa kera ento wurwa ni utimo gin mo ma wiwa ile malo chi kong ni na chieli wa jal me nyuru bor wilo ki nyuru bor jo Uganda bukere ni achuli kara putie dogi tie pilok mabe pigin be deyo pigin ba nyuru kwiri nyuru riego nyuru tera yo ci enuni pere ter ipenyo ni anga wate kwiri ke nene ke winye chalo po wego paton kid me achuli tekwaro me achuli we achuli miel achuli ngeyo matut atamo en gin gi bishop ochola ke kena gi toro bedo room achiel chi gi bogolo e kin gi ma ma te kwaro gi kira chuli mano wan mo kere watie mere teata pero chiga moi pe endo ke ken ba nan ka ngate mo ne dong chief justice te lokeni en tie kin jo adek maguriebe iwi Uganda gira yelo lot ki ko me Uganda pati lokeni president chief justice ki speaker gira yelo lot me Uganda ento ngati enuni mati ruome enuni me manyo nge me wati pajo mono tie ni ning kama ye tie ni ning ana tie la tera me Uganda la tera ma bere da tika tele Uganda ki kero madit ento bere ko mira nen kid ma jemi tie kwere ke pajo dano duju peke temo meno ento chiga moe pete nino ma chiel ma wiyo wili kompajo ko ene ni kar ma log me rocho pajo bino eno porre ba wano kwere watiwa chalo chundwa me rocho pajo ko chairs le mono kini ba endo puti kom ma chalo chief justice yute no kare bino nen wa chiro kin pajo kalimbo ke ma pat me chuli marawo piera de Wachiro mabo wacharo. Wanyo ka mau safari, tui safari, biro wachiro wacharo ka erini. Meru chigamoy. Chigamoy, dano pa dano. Maro dano. Eno weo kai nen wachiri charo. Dano chalo ngwen magibini kote. Ningini en maro gigin bini gimare. Iyo. En pe wede an Roma en man dog Johnny dog tima pat en pe poco kindano ker matiri mo si mena ye dano ma watiga logo pere ni dog en bi wade bichel bolwak ni eni mogo tamme ni tij madong eni bekeme kombedi kweri di wo ki di shenki kwok matino ene ye labo kara ki kama wati yene ene ti me rocho pajo bene gin ma ene bekeme kwe ene waje ki doge chia bichel si mana ye dano ma watie ka jolo ne ka dano ma kirati ma chunye tek paro pi pajo dano pa dano doktela ma eno nyuru ma chalo chief justice dir kitele kingi chido miero wanen ngo ma watero timone wek wadug ribe wadug tela ya chuli pien pega ma wati yene miero ribe miero tela chi magi biberi kin jami ma wabinero ne iporo lok kado ite bolo ni enu ni gitwero ne to lok me kwan kono pien tega de watim ngo to lok me chan kono pia tega de watim ngo to en kit pa mado la ni o kombedi eni wan yam juma kit wati ma ke warwa waloga da wanu tij ma tek gem no ti komwa ngo ma mi watim me rocho kitwa magi ti kinje ma dong por lok bikem me kwere i tax center i chia bichel era we o yelo diruni wen kilo tera ne gu bin gu ten wit ka chiel avoid wala dita basada lokmen yerwatin ene ginma konyo ko dano wek dano magitie mono waje ni vulnerable no gen romo konye kidong wana churi ko Amerika nyawati yeni kanya dong ini winyu ni wadonyo de bu mo ma dong miara wa yele kidinge wa
kita bishop chola ro gen ke ludiro ni gwajo kere ni beru jalo jubi mu pore bu ibi karo ki del ngi kape karo ki del ngi won kwak won tong biru tire ki bu kenyu peke bitami ki jani an jubi da pore bu pa be karo mi de ngi we kato yor ma pe ko pio nui chi enatawne opportunity madit ni inibi mi okony ma pat ki in me biru pien in me biru mono gen ma wati awacho ni in donki rwa in no dak in ma pie no waraga in grupu bi no waraga mewek in ini o ini kumi ento kako favor eni dong bene waraga ma wati ka mi uburi ni in dong inendo apara ngwen ni ana chele ke ani kom neno mi adek piara bi chelu ya bich kwanyo lo tiki weng picha me o cha bo ngwen be ken inge cha bo ngwen ti mo gen mai ro matimo ne chi kem yu ati ibin iba wek wa nyut ker wala ka chiel ni achuli ka dongo ribu chingila ka chiel lokman kono ni lonyo mete ngom lokman kono me lonyo me pi lokman me geno ken ni ka ko ribu dwan gila ka chiel ngari mo ke ken weko gi no mugoba ne ma chik miro ni gunong la bon ayela endo ka achuli nga man wor kene ti gen makete ini po be timme so wan miere ni ndo apara ngwen wa nyut ripe wa nyura wa nyut kitwa nyura ya in mighty parabon in mighty group mali mu wi pa wel ka kachane ki music system muni ini biru ke muni ti bero chako ke kanya ti yeni ti atawani mona e kit gin ma waromo mio bot rocho pajo kilo yop wek ni ana wano ben ma mio ben ma pop anatama fo yero tim ene gin ma konyo ko dano wek dano magitie mono waje ni vulnerable no gen romo konye kidong wana churi ko Amerika nya wati yeni kanya dong ini winyu ni wadonyo de bu mo ma dong miaro wa yele kidinge wa kita bishop chola ro gen ke ludiro ni gwajo kere ni beru jalo jubi mu pore bu ibi karo ki del ngi kape karo ki del ngi won kwak won tong biru tire ki bu kenyu peke bitami ki jani an jubi da pore bu pa be karo mi de ngi we kato yor ma pe ko pio nui chi enatawne opportunity madit ni inibi mi okony ma pat ki in me biru pien in me biru mono gen ma wati awacho ni in donki rwa in no dak in ma pie no waraga in grupu bi no waraga mewek in ini o ini kumi ento kako favor eni dong bene waraga ma wati ka mi uburi ni in dong inendo apara ngwen ni ana chele ke ani kom neno mi adek piara bi chelu ya bich kwanyo lo tiki weng picha me o cha bo ngwen be ken inge cha bo ngwen ti mo gen mai ro matimo ne chi kem yu ati ibin iba wek wa nyut ker wala ka chiel ni achuli ka dongo ribu chingila ka chiel lokman kono ni lonyo mete ngom lokman kono me lonyo me pi lokman me geno ken ni ka ko ribu dwan gila ka chiel ngari mo ke ken weko gi no mugoba ne ma chik miro ni gunong la bon ayela endo ka achuli nga man wor kene ti gen makete ini po be timme so wan miere ni ndo apara ngwen wa nyut ripe wa nyura wa nyut kitwa nyura ya in mighty parabon in mighty group mali mu wi pa wel ka kachane ki music system muni ini biru ke muni ti bero chako ke kanya ti yeni ti atawani mona e kit gin ma waromo mio bot rocho pajo kilo yop wek ni ana wano ben ma mio ben ma pop anatama fo